ar an lína lomanish tá Pádraig go Muircheartaigh chun tá tú a Pádraig. Bhfuil tú come. Hello. Tá tú é. Anna ar bar mo bhathasa mar a dúirta. Bé mé just a rá fuair mé an nuacht go bhfuil acórc ag na Crócaigh ag gcuine an cinenne. Sin scéal, near Cúrsaí sin just hána sé Dhírigh an isina. Yeah, just coola mé ar radio. Yeah, so an diggin tú is cosúla. Cada cílíonn sé sin an dáilead. Well, ní is cosúla cluiche ficheile inis. Go meg. Ní listen. Well, I'm not basic life mar sádas beidir agus tá sé costa glór na rialach win leis an CLG. Agus féidir dulgad í Park and Crócaigh agus suslíonn se le CCCC. Sinne. And then, so anyway, so Cúrsaí down on Dock Club, no, Trace and Clay, mar all the Cork beidir ag an am seo, the Buig Chill Mochuda na Crócaigh ar níhe. Yeah. But the Cheshire Dager and Park, mar sin, beside Níorbh an Gleann ó sin champíní chuige ola ó chuir níor siad sás leis an tuair sin chuir siad rinne siad garán leis an le Park and Crócaigh. And then anyway ag an deire another a Hockwick Park and Crócaigh ná a immer of ann. So anyway, so Neil so kind of capping too. So Cócaigh Tarlawig and Buinte seo an dáilead. Neil, is gom Cócaigh an CCC chocolate Ceile Ríis agus Neil is gom. CH Antaine sin Trace and CCC tá CHC ann. Ní higam. Tension sin agus an sin ag an deire tá an DRA ann agus Daden sheets an kinne. Beidir bhfuil si kinne Dernach. So will sé co-father leis an DRA agus an sin I móthorm beg ag an buinte seo os bhfuil ag bhfuil an dá ar an jingavalta agus bhfuil siad nach bhfuil aon duna sás de géilú capan féin an rud a harlagan there beg a immer down. But ní dálan go méid a immer down go luach beidir go méid beidir an blin se cuaing nó beidir ag an demlín mar sin, you know. Cofada le sin ní bheag. Ní mí ag mága, you know. Yeah. Bhualam cara a lú an seo just nóméid na builan sé leis na cluiche canis na globn an sin agus an conspód léir. But tá duine ann agus tá sin na Coney Realto agus an talmatá ar ná Christor ó Quailí agus capan ghfuil at na guts ar. Tá at na agus bhí mé a caint leis fin gunspód seo agus cad é an socrú nó cad é an réiteach ar an vibe seo agus dí réiteach anna himplíige. Dúirt sé an cordan becorda do Chill Mochuda na Crócaigh mar capan sé bhfuil go corda gan bhí sé garán fí an Gleann ó Dhírigh capan sé nach raibh sé cart take him a cost take him on cost tá is a go dhéan Chill Mochuda na Crócaigh butúm but again there bhí sé there an cléas becord just glach leis an tura agus Chill Mochuda na Crócaigh agus sin champíní na hÉireann. But anyway, ní raibh an Gleann sásta sin so tá an scéal eolaigh. But mar dearn session an rud is fearr ná dulgadí an telig carta ar Chraobh I Chraobh Crócaigh. Now I'm digging to an focus sin telig carta. Ní higam. Well, no, tá is focus Costa Gloria agus ní raibh sé gum so bhí orm sa dulgadí an folklore. Well an bríatá leis ná foundry. Oh, right. Agus an rud a dúirt sé agus becord an the Chill Mochuda na Crócaigh an Corden Merrigan. Sin amne nig dinner dar ban Merrigan now. A roint in a dá lá. No. Agus a smeltál shield. Agus an sin é glúdach litrach agus a cheola arnach godí Park and Crócaigh. No. So tá Christor tá sulgum go to géiste the for Christor a car. But anyway, so Captain Fang in our era Captain Fang go make immer down. But not make Bader. Yeah, ain't chance go féidir lo sé agus sé I'm thinking too. Go make an curran ag na Crócaigh sé. No. Well, Bader, but now, come here, Kerman Milon. Now, I'm not a Kaishid Fowlam, a Kaishid Kakta Olam on Octor Shaw. I was in Kakta Tala Felma, Kaishid Akashi Yanab, and Rudda Yanan looked on Tucker. On Rudda Tala being got Nervine, only the Chakta Shocker and Park, stopping on Raitor and Cluiche. Agus Pain and Dinner, a mock, Agus Togan and Dinner, Shock, Agus Shin. Shade and Shay on Adog and Shin, Agus Tusneen and Clarish, Agus, but Captain Gwill Cock Felma Cornish, but beg immer down Massam Martin Dog Club in Archer Peile. But not when the Imrory, Taiscom Gold na Imrory, ag immer Lena Conde in ish.
Well, sin, chunig mé sin an teachta caite mar hampla thosaigh an trad náisiúnta agus codda Peile agus bhí Dhírigh ag immert agus bhí an duine sin glas ó Gleann bhí sesin ag immert sin agus tá sesin ag immert an Gleann so ní right now ní rain duine ó Kilmacud na Crócaigh immert a Black Clear ní raibh no but ní dálan go léon duine achháin Paul Mannion bhí Paul Mannion thosaigh Paul Mannion an cluiche sin ach ní dálan go sé actlí mar chunig mé bhí mé ag an gluthe bio ag an gluthe a Barton Crócaigh agus bhí mé ag fecinn ar Paul Mannion agus bhí sé bacach bhí right má sellh aige bhí an líród aige minic golóir bhí bhí bud Cúrsaí gach agus Cúrsaí scóráil a Cúrsaí ar seachrán agus Antaine siad th an drasná Tain agus beag Shane Walsh ag immert le gailh so ní bheith muointú na gailí sásta just a coin fi sin so sin der clear canis na global but a coin fi on trad náisiúnta hosaigh an teachta caite now just a coin fi bailá clia bhí si gimmer in Kildara Soália Barton Crócaigh agus sár cluiche bhí ann agus bhí siad gob agus an deire bhí an buig ag Black Clear le Coolín Amháin agus tá Kildara chun Garán dhéanamh go Barton Crócaigh níl tuair sin tásúla gom nach bhfuil but then an darrod ná bhí céirí ag immert sin I máile átha fé gcuine dúnagáil agus sáclé bhí ann na ní raibh Clifford agus an Labhair ag immert ná Sean Walsh but ag an am céile just ag deir an clé nó mé deir nach for Paddy McBrearty an captain for sé an Leroy's Cúrsaí th an trasna agus bhí an buacocht bhí Forestbar coolí in idir na fáin so bhí se go húnta go fád an teachtan se caite an trad náisiúnta bhí se agus an teachtan seo so ceapan féin just ag smíon mar roiid go dtí an cluiche Craobh agus cé a bhuaigh Sam imlína ceapan go bhfuil Círí rá an na núidir agus ní dálam bhí mé fecinn ar bailá clé agus ceapan bhfuil siad lá golóir dálam bhfuil si go má golóir chun fiúháin lá na park má Brian Fenton agus an duine eile Lahíf agus Lahíf ceapan mé si go raibh sé sin go má an blin se caite bhí fecinn there an teachtan se caite agus bhí capas greibh drug cluiche so better just drug cluiche well an diggin tú well me anar Lord of Park ag bailá clé an a Lord ar fad an a Lord ar fad but ceapan go méid Círí mar rá na núidir don Sam agus tá na dubs as bailile ar hála se sin riamh i gcuine limnach ní cuimhan lumsa riamh capas gur butúna bhí ann ar coolla mé sin raibh siad ag immert as bailile ag gcuine limnach so caiig bhfuil fiosig teachta limní mar tá siad mar all the Cork tá bailile clé ag roiinna dónis agus caiig bheith Cormac now bhí an tálo bhí an buáin teachtan se caite Barton Crócaigh but an blé now tá siad dul go dtí limnach níos agus tá siad immert gcuine limní agus ní lisa gomsa ná ní lisa gutsa cé comá nó cé comá satá limnach well the cunnig mé bailile go bheith Cormac well the cunnig mé limnach an teachtan se caite an downach an League Sunday agus ní raibh siad go má bhí siad lá golóir ní raibh com no tá bailile clé but cad é tá sé simú an sin Jack McCaffrey ní raibh Jack McCaffrey ag immert an teachtan se caite ní dálan greibh sé mín se freisin ní bheith go fáil an bhfuil sé teachtar náis an Paul Mannion you see bhí lucht takeíh bailile clé bhí siad an dógus an blin mar bhí Paul Mannion chun teachtar náis agus Jack McCaffrey ach bhí ceapan féin go bhfuil Paul Mannion gortaí agus tá sé bacach agus bíonn sé gortaí go minic ní féad a brair agus Jack McCaffrey ní gom Jack McCaffrey ní gom cáhfuil Jack but beidir go méid sé just ag ghlach a susa ón tra go gnáach mar structúr é nach so fecamid but just chun closer chur ar ma chud cainte bhálam just rud ag an lú bhí mis agus cúpa den eile dálach inné agus cumar go dtí an capé gail gan sin Louis tú sin tá sé an bhar fad tá fearn an capé tá gailge vlasta láder agus tá lá gachtainna istí sa capé sin sást an gailge leirt so tá atmosfér dat sound agus bálam tásúla gom méid lucht na gailge agus sásta takeíocht de hort an gná sin mar ní raibh cúpa duine ann agus bheith sé go thuása fád mar cai si dúna mar níl aspa takeíocht so caiig lucht na gailge chocolate céile agus dul ar an níos ríis well Antaine rud tá sé but doing tuiscart na carthag tá sé kind of ar gúilta well is that is trust
Fáda go Yeah, well, it's better on the all and chin. Yeah, it's better. Agus ten sé Dhírigh go dtí an cafe. Shráid Bhaile, tá sé Shráid Bhaile. Yeah. Trasnón English and shin. Agus tá na colíní tá go an shin, tá siad go háling a fad. Agus tá siad lán sás an Gaeilge roiintlas. So mullum de gach duine dul mar. Well, shin mar Tom Kent a gaan blina mar shin muna ní féidir lean to raig muna will na customary chocolate doors. Yeah. Well, shin ordvulla colíní álinge cup an té scone agus covis. Yeah, agus an Gaeilge shin agus better on Tain cafe in Malia Clear go will Gaeilge leir cafe. Go vistum so shin shin tan carta good, yeah. So anyway, cad é der hurm done na cluiche ar an der shock na Cúrsaí agus Muircheartaigh. Beg an bué Cúrsaí so well. Now, vi Muircheartaigh a lot of the couple is but tan forna na himroy shin Casula Rory Began Kieran McManus agus Tashi down Riley's agus na Hughes Tashi Gleann so truckedy nish. So Captain Fang will she aced is fern aced on hÉireann shin agus Cúrsaí now brought sé you see tá Cúrsaí brought go more na Droharca shin Clipperts Paddy agus Tashi Dintach David so one mean she the gimmert now Tashi Sawalia Idrali Captain Idrali Deganot Imrin she in the Cluiche Idrali Park the stack and shin but Tashi Sawalia now one mean Clipperts gimmert machine Tori may better Corham galore the Clipperts gimmert Began Bue Curie for Tashi Sawalia August Tashi the Bodney Slaughter no the Harky gimmert August Sean O'Shea Pression David Clifford August Balya Clear and shin Began Captain Fang Megan Bue Balya Clear August Rodella just focus score Beg she similar and Blaine show mar Sam Neil Beg Gok Kunde a gimmert it's a commord to Sam Imlena Beg Ryan Hain a gimmert Beg Gok Burden it's on chorus Burden Ryan Hain Beg she glare Portugal Ryan a Doe on da in a creek ag bun Ryan a Doe ní beg si gimmert no ní beg tá bailá clia Ryan a Doe agus tá sé lá de galore Ryan a Doe so mar Kyle and sheet mar hampla ag an deir shock current sin size brew bailá clia tá brew Ryan a Doe go hária an da in a creek ní ag deire ní beg si gimmert is the Sam so Captain go chorus nu chorus by mar current sé leis on Ceannais on Kieran okay ní viscum fi sin an him ar fád well listen when ní tú dul go limnach will tú dul an train sin no no ní meg dul go limnach no tá an go an train sin so better tá but tá sais aglarm dul go limnach you know what tá drug caller not chin so ní wall dul an chin combination a hacking the Spanish Somalia clear she bodney swall tá an television well better ar an downach league Sunday Turation Road tá small league Sunday now it's true go Pat Spillane or yes like well small can tell my father agus tá Joe Brawley agus tá O'Rourke what comes down though Bannister kundin na me anish Colm O'Rourke Bannister agus bí bu unta kundin me three coolest Tushid go make beg kundin me Lord galore Mortis Cúrsaí line and Lena go make mar tá le blint the father nish tá Blockley and shin agus tá is gachtin tá is ní lein go make blue Blockley Cúrsaí line tá ro eske a buken beg kundin me le Colm O'Rourke Danny Colm O'Rourke different as far as agus tá Sean Boylan leis well Sean Bannister no ní viscum fi sin Sean Bannister tá sé ag ober leis an Bannisteachta so tá Colm O'Rourke agus Sean Boylan sin Burden Lauder beg na Royals a rash tá mé cappa Boylan a rash okay right listen buin tan of us an der shock no score magad Pádraig us on Cora all right okay I'm going to go slán go fáil Cormagad hain right okay right slán